mute mubana natwe mu makuru bagiye atandukanye, tukaba tugarutse muri studio z'umuvumo online TV kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho muri kano kanya. Ni kuri cyano gicamunsi cy'itarike 20 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Tubagezaho amakuru menshi cyane bagiye atandukanye: umutekano, politike na diplomasi, imibereho myiza, ayo yose tuyabacukumbura tukanayasesengura hanyuma tukahita tuyabazana yose uko yakabaye. Mutwemerere rero nshuti zacu zakadasohoka mukomeze kubana natwe mukanda subscribe, comment, share, like kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho igihe gatanu ukuri gatanu. Nkuko mumaze kumenyerana natwe rero, twibanda hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tukabagezaho ibiri kugenda bihavugwa. Icyo wamenya utaruzi ugiye kumenya aka kanya muri zino nkuru zacu tugiye kugenda tubaramburira, nuko hari ibyo utari wamenya hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubu ngubu tuvugana amakuru yizewe tukesha imboni zacu ziri hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aka kanya zimaze kudutangariza ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi havutse undi mutwe ukomeye wifatanije na M23 kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa no kubushyiraho iherezo. Aya ngaya rero reka tuze tuyakuvira imuzi ngo umenye ngo byifashe gute. Nukuvuga ko rero andi makuru tutarenze ingohe tutagenda tutababwiye, nuko leta y'Ubugande yagize icyo ivuga ku makuru avuga ko ingabo z'u Rwanda zijya muri Kongo ziciye mu Bugande. Ku rundi ruhande kandi turagaruka muri ano makuru aremereye cyane ku mutekano, aho William Ruto perezida wa Kenya yakoze impinduka muri iki gihugu. Turaza gukomeza kandi tubagezaho amakuru akomeye cyane, aho ibyo gucukura amabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyepfo byahagaritswe. Menya impamvu. Ayo ni amakuru tuza kugenda tubasesengura gatanu ku kandi tugenda tubabwira uko ibingibi ibihagaze. Nshuti zacu zakadasohoka rero mwebwe mukurikiye umuvumo online TV, ndeka aya makuru n'ayandi menshi tutababwiye ahangaha mu ncamake tuze tuyabavire imuzi n'imuzingo tuyabasesengurira. Mugumane natwe kuri kino gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu. Murabizi ubu turi muri weekend, aha abantu bamwe na bamwe baba bagiye mu mikorwa byo kuruhuka, ndetse abafite imiryango bagiye babagezaho ibyiza bigiye bitandukanye. Mukomeze kuryoherwa na weekend rero, ari nako mwumva amakuru atandukanye. Abasenga ku munsi wa gatandatu namwe tubaha ikaze muri ano makuru. Abagize imihango igiye itandukanye dore ko imyinshi ikorwa kuri uyu munsi namwe tubaha ikaze, ariko munyarukire ku kino cy'amakuru mukomeze kumva naho isi igeze. Turabasuhuje rero kandi mukomeze kubana natwe. Amakuru yo ni amakuru akomeye cyane tugiye kugarukaho. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habutse undi mutwe ukomeye wifatanije na M23 kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa no kubushyiraho iherezo. Reka tubabwire byinshi kuri aya makuru. Ni umutwe wavukiye mu ntara ya Chopo mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho uwo mutwe wandikiye guverineri w'intara yabo bamumenyesha ko bo bafatanyije na M23 kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi no kubushyiraho iherezo. Uwo mutwe ahanini ugizwe nabo mu bwoko bwa Rombi ndetse n'abandi bo mu yandi moko yo muri ibyo bice. Muri izi nyandiko harimo kandi ko uwo mutwe wandikiye guverineri w'intara ya Chopo banamumenyesha ko agomba kuburira igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwirinda gukandagira muri teritwari yabo ariyo Bafukasende iherereye muri iyi ntara ya Chopo. Nkuko bisanzwe iyi teritwari ya Bafukasende
ni ukuvuga ngo ihanganye cyangwa ihanganye na cyangwa iyi teritwari n'ubundi ku ruhande cyangwa itegeranye na teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho M23 imaze kugira uduce tumwe yigaruriye. Amakuru avuga ko uwo mutwe wabo mu bwoko bwa Lumbi uyobowe n'umurwanyi w'ikirangirire wihaye ipeti rya generali witwa Shokolo. Muri izo nyandiko bandikiye M23 bayimenyesheje ko bamaze gushinga ubuyobozi bw'amagurupoma agize iyi teritwari ya Kaswende. Ndetse kandi aya makuru akomeza anavuga ko aba barwanyi ba generali Shokolo uduce baherereyemo turi mu ntera y'ibirometero bike n'ibice M23 imaze kwambura ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa muri teritwari ya Rubero. Izi nyandiko kandi zivuga ko abantu 116 bo mu bwoko bwa Lumbi b'abasivili nabo bashyizeho umukono kuri izo nyandiko zisaba M23 gukorana n'uyu mutwe uyobowe na generali Shokoro. Usibye kuvuga ko uwo mutwe uyobowe na generali Shokoro usaba kuba umwe n'umutwe wa M23 abagize ubwoko bwa Lumbi, bahamagariye leta ya Kinshasa ko igomba leta ya Kinshasa ko ingabo z'iki gihugu zidashoboye kurinda umutekano wo mu bice byabo. Bagize bati turabanza gusaba umutekano uhagije kuzana ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri mpande kugira ngo zirinde umutekano w'amagurupoma yacu. Uruhare rwabo ruraho kurengera abasivile, ariko kuboneka kwabo ni gake kandi izi ngabo za leta ntizishoboye. Kimweho amakuru ava mu ntara ya Shopo ntiyemeza ko uyu murwanyi General Shokoro koko yaba yaramaze gushinga ubuyobozi bw'amagurupoma yo muri iyi teritwari ya Kaswende. Gusa amakuru avuga ko hakekwa ubufatanye bw'uyu mutwe uyobowe na generali Shokoro n'uwa M23. Mwabantu mwe rero ni ibintu bikomeje kuba amayoberane hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imitwe yitwaje intwaro ikomeje kugenda ivuka umunsi ku wundi. Ni amakuru akomeye cyane rero ari kugenda avugwa hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mwumva havutse undi mutwe w'inyeshyamba wiyunze kuri M23 ngo ugiye gukuraho iherezo ry'ubutegetsi bwa Kirombo. Ese nibyo koko bazabishobora? Reka tunyarukire hariya muri Kenya naho tubabwire byifashe bite. Muri Kenya nuko amakuru amaze kumenyekana neza, murabizi ko muri Kenya amaze iminsi avuga akaduruvayo n'ibintu bikomeje gukomera cyane, aho William Ruto perezida wa Kenya yakoze impinduka muri iki gihugu. Perezida wa Repubulika ya Kenya Dogiteri Samuel Ruto William yakoze impinduka muri guverinoma, akaba yatangaje icyiciro cya mbere kigizwe n'abaminisitiri 11 bari mu bazaba bagize ubuyobozi bushya. Harimo n'abahoze muri guverinoma yari iherutse gusesa. Kichure Kindiki yasubijwe ku mwanya wa minisitiri w'umutekano w'imbere. Alice Wahome asubizwa ku wa minisitiri ushinzwe ubutaka
Andenier Douala asubizwa kuwa minisitiri w'ingabo, Sowapune Tuya asubizwa kuwa minisitiri ushinzwe kurengera ibidukikije. Ni abaminisitiri bose bagize uru rutonde bagera kuri 11 akaba aribo amaze kuba yaha minisiteri. Perezida Ruto ejo hashize tariki ya 19 z'ukwa karindwi 2024 yatangaje ko akomeje ibiganiro n'abanyakenya kugira ngo bemeranye kuba ku bandi baminisitiri bazuzuza guverinoma. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko ategereje ko inteko ishinga amategeko yemeza abaminisitiri, abandi akazabashyiraho vuba ashingiye ku bitekerezo azahabwa n'abo bari kuganira. Ahangaha muri Kenya rero amakimbirane, abaturage baravuze bati oya ntago ari uko twebwe tuyoborwa, turi abantu b'abaturage, tugomba kugira ubutegetsi buhamye bwumva ibitekerezo by'abaturage. Ibyo ngibyo rero byari bimaze iminsi biteje akaduruvayo, urumva ko arimo agenda ashyiramo amaraso make. Mw'abantu mwe ibintu yakomeje kugarukaho kugira ngo arebe ko yagarura umwuka mwiza. Reka kandi tunyarukire hariya n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibyo gucukura amabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyepfo byahagaritswe, menya impamvu. Ni byo tugiye kubagarukiraho tunabibasesengurira. Ni ibikubiye mu itangazo ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo bwashyize ahagaragara kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 z'ukwa karindwi 2024. Itangazo rya guverineri mushya muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo ritangira rivuga riti bamwe mu bakozi ba leta bakorera mu byo gucukura amabuye y'agaciro ntibagishoboye kuzuza inshingano zabo kubera akajagari gaterwa n'abacukura amabuye y'agaciro. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ibyo kongera gucukura amabuye y'agaciro muzabimenyeshwa hanyuma. Kuri ubu intara ya Kivu y'Amajyepfo ifite guverineri mushya ari we Jean-Jacques Perusi. Yatangiye izi nshingano mu kwezi kwa gatandatu mu ntangiriro zako uyu mwaka 2024. Yifuza ko ibyo gucukura amabuye y'agaciro byakorwa mu buryo bunoze kandi bwiza nk'uko ibyo byatangajwe n'umwe mu bayobozi bahora hafi ye, ndetse anavuga ko iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo ishaka umusaruro uhagije mu by'amabuye y'agaciro. Amasosiyete yose n'amakoperative yose yacukuraga amabuye y'agaciro muri ibyo bice yategetswe ko mu masaha atarenze 72 kuba yamaze kuva mu bice yakoreragamo. Iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo iza mu ntara za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo za mbere zifite amabuye y'agaciro ari ku rwego ruhenze cyane, kuko harimo aya or, kasatelite, koruta n'ibindi n'ayandi menshi. Muri aya masosiyete acukura amabuye y'agaciro muri iyi ntara afite uburenganzira bwa leta, ariko abayashoramo imitahe bava mu bihugu byo hanze, ahanini mu Bushinwa. Reka rero dukomeze tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Izi ni inkuru zikomeye cyane ku mutekano, diplomasi na politiki turi kugenda tubagezaho, cyane cyane turi kwibanda hano mu bihugu by'ibiyaga bigari. Turi kugenda tugaruka ku makuru agezweho, ni amakuru abagezweho nawe tuba tugomba kukumenyesha kugira ngo ugende utanga igitekerezo, ugatanga comment, share na like, kugira ngo ukomeze kuganira n'iki kinyamakuru kidahwema kugenda kibagezaho amakuru y'umunsi ku munsi.
Reka rero dukomeze kuganira namwe tubazanira amakuru atariho ivumbi, tubabwira ko amakuru akomeye cyane ari kuvugwa hariya mu Bugande. Ni amakuru tutareka kubabwira ya leta y'Ubugande. Leta y'Ubugande yongeye kuvuga ko ni ukuvuga ko ni ibyatangajwe na ambasaderi wungirije wa Uganda i Kinshasa Matata Twaha mu kiganiro yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Gracia Yamba Yazadi. Ikiganiro cyabaye ku munsi w'ejo hashize tariki ya 19 z'ukwa karindwi 2024. Muri iki kiganiro Bwana Matata Twaha yirinze kwemeza no guhakana ko ku birego bivuga ko ingabo z'u Rwanda zinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziciye ku butaka bwa Uganda. Avuga ko hagomba kubanza gusuzumwa kw'ibyo byaba ari byo. Iki kiganiro byahuje na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na ambasaderi wungirije wa Uganda, cyabaye nyuma y'uko Loni yari iheruka gusohora raporo ishinja Uganda guha ubufasha M23. N'ubundi ibirego Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yari imaze igihe ibishinja leta y'u Rwanda. Kuri iyi ngingo ambasaderi Twaha yagaragaje ko Uganda imaze igihe ari umufatanyabikorwa wa Kongo, bityo ko nta mpamvu yatuma ihitamo gufasha M23. Iti Uganda isanzwe ari umufatanyabikorwa wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwayo biciye muri operasiyo Shuaja, bityo ntishobora gushyigikira umutwe uwo ari wo wose ukora ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inshuti zacu zakadasohoka, aya ngaya ni amakuru Ubugande bwakomeje gukubitira ahareba Inzega, ndetse u Rwanda rwo rurabihakana rukavuga tuti ibyo ngibyo ni ibinyoma, ni ibibeshyo, ntaho byabaye. Reka rero ay'uyu munsi tuyasoreza aha ngaha tubabwira ko amakuru yacu ari akagaruka. Mukomeze kubana natwe mu makuru ari buze kubakurikiyeho, tubabwira ko mugenda mubana natwe tubagezaho amakuru akomeye cyane. Kandi subscribe, comment, share na like kugira ngo ukomeze kubana natwe hano kuri mikoro z'Umuvumo Online TV. Amakuru tugenda tubagezaho akomeye cyane, ay'aka kanya tuyahomereje aha ngaha. Cacaho, komeza kubana natwe.